Пайғамбар мына мут деп қояды. Берек кешіріңіздер, берек. Мут деп қояды. Мынау идиш менен пайғамбар дарат алған, мына менен ғұсыл алған. Мелектер көріңіздер, бізге жете. Себебі пайғамбарға баяғында екі есе берекке берілген дейді да. Мынаға ғұсыл алған, бұған не дарат алған. Анан жанақы біздегі орда питетін өлшемді мына мен ченеледі. Саат. Арпа будайдың ченеледі. Ошол пайғамбар өзі пайдаланған идиштер ушулар, а? Ошол емес, размері. Қызықты нәрсе, жұмады. О, машалла. Келендірек. Бойы қысқалар астыға, ұзындар чүңкіраға түшкіргенде болып қалады. Жармаш олсақ, барып Бойы қысқалар алдыға. Oturuyla Bismillah. Құласалы, ең қызықты жер екен. Пайғамбарымыздың өлгендегі авалы. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين يوم 12 من شهر ربيع الأول في المدينة في بيت زوجته السيدة عائشة. ربيع الأول ayının 12'sinde Madina'da Ayşe'nin özünün үйünde kaçıp olған. هذا هو بيت السيدة عائشة. Bu Ayşe'nin özünün үйі ошондай болған. البيت قسمين. Үй екі бөліктен тұрған. غرفة وحوش. Бұл жерде şu bölme, бұл жаққа веранда қатар. Üstü açık болған, яғы üstü жабық болған. الغرفة مساحتها 3 متر في 3 متر والحوش 3.5 في 5. Endi бұл жерде bölmesi 3'e 3 болған, uzun turası. Бұл жер 3,5'a 5 болған екен, verandası. الحوش نصفه بسقف نصفه بلا سقف. Бұл жерде jarımının üstü açık болған, jarımı жабық болған екен, veranda. الحوش له بابين، باب يخرج منه إلى المدينة، باب يدخل منه إلى الروضة النبوية. Endi бұл жерде екі eşik болған. Бұл жақтан көшеге шыққан пайғамбар, бұл жақтан жаңа Равза, минбар жақтағы Равзаға бейшік бағы деп. Ошол жаққа шыққан. ينام صلى الله عليه وسلم على هذا السرير هنا يستقبل الصحابة في هذا المكان. هذه غرفة السيدة عائشة رضي الله عنها. Пайғамбарымыз өзі бұл жерде отырып, сахабаларды бұл жаққа отырғызып қабыл алған, бұл жер ұйықтаушы бөлмесі болған. Айшенің өзінің бөлмесі. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما على سريره على صدر السيدة عائشة رضي الله عنها. Бұл жерде Айшенің өзі менен ошол жерде отырып, Айшенің өзінің қолында пайғамбарымыз жан берді. سمعته يقرأ آية من القرآن مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه الآية كان يرد بها جوابا على سيدنا جبريل، لأن الأنبياء إذا حضرتهم الوفاة يخيرون بخيارين: إما خلود بقاء في الدنيا إلى يوم القيامة، إما لقاء لله ثم انتقال إلى الجنة. هذان خياران. جميع الأنبياء اختاروا الخيار الثاني لقاء الله، فحين خير أجاب على سيدنا جبريل بالآية الكريمة. Ошондо дейт, пайгамбарлардын бүт баарына Жебрейил периште келип танда деген экен да, бардык пайгамбарлар. Же сен бейишке бар, өлүп бейишке барышын каалайсыңбы, же түбөлүктүү жашагың келеби деп туруп, кайсысын тандаса пайгамбарларга берилген. Бирок бардык пайгамбарлар жок деп өлүмдү тандаган, мен бейишке барам деп. Ошол келгенде пайгамбарыбыз жана аятты окуганда жооп катары сыдыкиндер, чынчылдар менен пайгамбарлар менен чогуу болуну. Жооп катары ошол аятты окуп туруп кайтыш болгон пайгамбар. ثم أراد أن يؤكد جوابه على سيدنا جبريل، رفع يده وأشار بإصبعه إلى السماء، ردد 3 مرات يقول: بل الرفيق الأعلى من الجنة، بل الرفيق الأعلى. Ошондо пайгамбарыбыз Жебрейил периштенин суроосуна дагы 3 жолу колун көтөрүп, мен жогорку бейишке деп жооп берген. Жанымды ала берди. يعني في أعلى مكان في الجنة. Бейишинен жогорку бейишине барамын деп. ثم مالت يده وثقل رأسه على السيدة عائشة فعلمت أنه قد مات. Ошондо дейт, пайгамбарыбыз үмүттө туруп, колу түшүп кеткендей, ошондо баягы башы оор болуп калды дейт. Ошондо жаны чыкты деп, ошондо билген дейт Айшенин өзү, пайгамбарыбыздын өлгөнүн. وضعت رأسه على الوسادة ثم غطت ثم وقفت على الباب تصيح: مات رسول الله. Ошондо пайгамбарыбызды дейт жапкырып, бетин жапты дагы эшикке чыгып туруп, пайгамбарыбыз каза болду деп туруп Айшенин өзү кыйкырды дейт. انفجر الحرم بالبكاء. Ошондо дейт, машин бияк билесиңер, бул жер пайгамбар жашаган жер, бул жак мечит. Мечиттегилердин бардыгы ыйлады дейт, мечитти жаңыртты. سيدنا عمر أخرج سيفه قال للصحابة: من قال أن محمدا قد مات قطعت رأسه. Ошондо ишенбестен Хазирет Умар кылычын чыгарып, кимин айтасың? Ким пайгамбар өлдү десе, моментально башын ардалам деген.
işengen emes. Seyyidina Ali uğmiye aleyh. Hazreti Ali olsa peygamber öldü degen sözü duyup durup esop kaldı deydi. Özünce koyup koydu. سيدنا عثمان ظل واقفا يحدق بالناس كأنما ربط لسانه لا يتحرك ولا يتكلم. Hazreti Osman bolsa eldi karap durup tili baylanıp kalganda, karapında özünü jogatıp koyganda. سيدنا أبي بكر لم يسمع بالخبر فرأى أهل المدينة جميعا يبكون فدخل البيت كشف الغطاء نظر قال ما ورب الكعبة ثم سقط على الأرض ضم النبي حضنه جلس يبكي يناجيه ثم قبله قال طبت حيا وميتا يا رسول الله ثم غطاه وخرج للصحابة قال لهم أيها الناس من كان يعبد محمد إن محمدا قد مات من كان يعبد الله إن الله حي لا يموت. Şurada Abu Bakır hiç mesela ukanı mesela keseri elden bağırdı hile atat dedi. Kestir bu jaka kirdi dedi. Kirtip karasa peygamber ölgen eken dedi. Peygamberdi kucaktab öpülüp sen emoşam Allah Teala'nın canına kettin dep kayra çıktı dagın deyip kimdeki Muhammed'ga sıyıngan bolsa Muhammed öldü. Kim Allah'a sıyıngan bolsa Allah tüverip hiç kaçan ölbeyt dedi. سيدنا عمر كان يمسك السيف حين سمع هذا القول من سيدنا أبي بكر سقط السيف من يد سيدنا عمر وجلس يبكي يردد لم يمت محمد صعد إلى السماء سيرجع كما يرجع عيسى بن مريم عليه السلام. Uşunda dedi. Hazreti Umar kim Muhammed öldü deseler başın ardaram diye atmadı öyle. Bu ne dedi? Abu Bakır'ın sözünü okkanda koldan kılıcı düşüp gitti. Yok Muhammed ölgen yok. Muhammed asmana köterildi. İsa peygamber olacak kayrak etti dedi. قال سيدنا أبي بكر يقرأ آية من القرآن على سيدنا عمر قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم بكى سيدنا عمر قال والله ما سمعت هذه الآية من قبل هو حافظ للقرآن الكريم لكنه من الصدمة ظن أن هذه الآية لا توجد في القرآن الكريم. Yemin et o sözlerde Hazret Abu Bakır قرأ الآية. O şu ayette okudu. Muhammed'dan murdak peygamberlerden ölgen degen ayette okuganda Hazreti Umar bu ayet bar böyle ben birinci olup otam degende bol bolsun o Kur'an'da toluk jattagan özü Hazreti Umar. Ha biroq ne al ayetni ele hissetken emes ta. Hazreti Abu Bakır okugandan keyin ne şunday da ayet bar böyle dep turandan özüne keldi deydi. ستة من آل بيت رسول الله من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم دخلوا داخل البيت. Peygamberin tuğanlarından 6 olsa oşanda bu jaka kirdi. غسلوا رسول الله بثيابه لم يكشفوا عورته. Peygamberin kimin çeşken emes dedi. Kimin üstünden cudu dedi 6 kişi. Sebep peygamberin avratı görmüş gerek. غسلوه على سرير من الحصير. الحصير هو تعرف النخلة؟ لا. Veya bir de çiğ de koymışlar. Şey çiğ bu yerdeymiş o paymadan bulan çiğdin üstünde bu yerde koyup peygamberin cudu. غسلوه بالماء والسدر. السدر نوع من الأعشاب. O şunda bu yerde su ana sidir menen cudu. Sidir degen bu ne? Veya ciddi çöp. ثم كفنوه في 3 أكفن على ثيابه الذي يلبسها. Özü giygen kiyiminin sırtından 3 kavat kepin doğradı. ثم دخل الرجال صلوا عليه داخل البيت كل رجل لواحده بلا إمام. O şunda değil. Hada 6 aşağı. غسلوه وكفنوه. وبعدين هم 6 على حده يصلوا جنازه. لا كل رجل يصلي لوحده ما في إمام. Ya Allah. كل رجل لوحده داخل البيت. O şunda değil. Bulacaktan değil. Adamlar kirip her bir adam imam hocam erkin özünçe okudu değil cenazanı peygamberullah. بعد أن صلى عليه جميع الرجال في المدينة دخلوا النساء امرأة تصلي عليه داخل البيت. O şunda değil. Her bir kaç erkek bize bardık öz canlığız okudu dedi. İmamı yok dedi. Erkekler bardık okup yatan çıkıp gittiğinden keyin ayallar kiri okudu dedi. Ayallar da canlı okudu dedi cenazanı. بعد أن خلص جميع النساء دخلوا الصبية البنات الصغار ثم بعدهم الأطفال الصغار جميع أهل المدينة صلوا عليه أخذوا يومين يصلون على رسول الله صلى الله O عليه وسلم. şentikte ayallar çıkandan keyin de kimler? Yaş ballar girdi dedi. Yaş kızlar girdi. O şentip 2 günden aşık cenaze okudu dedi peygamberullah. مات يوم الاثنين دفن يوم الخميس. Emirleştirdiler birinci gün kaçıp olgan olsa çiftlik günü koyuldu dedi. ثم دفنوه في نفس المكان الذي مات فيه. Şu öldü ha mesela ölgün yere koyuldu peygamberullah. دفنوه بطريقة دفن أهل المدينة. Hemen şu Medine'de dağlar kanla kömse o şunda bol kömüldü. بعد أن دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة هذه غرفتها هجرتها أصبحت لا تدخلها لا تعيش فيها تعيش في الحوش تنام على سرير رسول الله بجانب قبره الشريف. Emoşanda karasınlar subhanallah suyu da peygamber onu. Ayşe ne diyecek? No komnataga özün komnatasına vapşı kirgisi kelbey kaldı. Uşul jaga peygamberin kravatını koyup alıp durup bir peygamberin kabri uşul jaga jatıp jö dedi. Kuyosun canına.
ثم دفن أبوها سيدنا أبي بكر في هذا المكان. Ondan keyin de Ayşe Nevi'nin atası Abu Bakır radıyallahu anh'ı Peygamberin canına bu yere gömüldü dedi. فكانت تنام بجانب أبوها وزوجها. O şanda dedi, anda da çıkan yok dedi. Atası benim köyüsünün canında muhtardı. لكن بعد ذلك دفن سيدنا عمر رضي الله عنه. Ondan keyin de Hazreti Umar ruhsat sorup beni ölsem bu şaka kömürlerinde durup al ruhsat sorup al dağını öldü dedi. فوضعت السيدة عائشة ساتر حاجز ما بين القبور ما بين مكان نومها لأن سيدنا عمر ليس محرم. كانت إذا أرادت أن تدخل عند القبور تلبس حجاب كامل. سيدنا عمر مات ودفن ووضع عليه التراب لكن هي شدة لطهارتها وعفتها كانت تتحجب منه وهو ميت. O şanda karasanlar bu yerde Peygamber kömüldü. Anan de Peygamber'in tek bolup kalmasın diye Peygamber'in köküregünü emenin Abu Bakır'ın başı buna ortada Abu Bakır. Anan Hazreti Umar. O şanda Ayşe Nevi deydi. Bu zaten kirgendi. Bu çoğuçun da mahrem emes de. O şekilde de bir yoluğunu betini cevap durup kirip жүрген de kaburga. Sebebi atası menen kuyosuna uyalmaydı. Şunca takvalarını karasanlar Hazreti Umar ölüp kömülgönden keyin dağını uyalıp hicapçan kirgen. O şekilde bu kiralbay kalbayın deyip ortanı tosturup koydu. Ayşe Nevi. طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان يخطب مع الصحابة كان يصعد على منبر. Yani Peygamberimiz sahabalarga hutba okuganda minberga çıkıp okuganda. حين مات رسول الله أصبح الخليفة سيدنا أبي بكر كان لا يصعد على المنبر يقف في منتصف المنبر. Oşanda dedi. Peygamber ölgünden keyin kim geldi? Abu Bakır radıyallahu anh geldi. Jana minberga Peygamber yeyin üstüne çıkıp okugan mı? Hutbаны. Abu Bakır halife olup kalganda jarımın eleçen çıkan eken de toluk çıkan emes. سيدنا عمر حين أصبح أمير المؤمنين يقف تحت المنبر لا يصعد المنبر. Oşanda dedi keyin Hazreti Umar kelgende ortasına da emes. Ildıyacağından turup hutba okup kaldı dedi. حين مات رسول الله دفن في هذا المكان ثم دفن بعده سيدنا أبي بكر فأوصى سيدنا أبي بكر أن يوضع رأسه عند أكتاف رسول الله أقل منه منزلة أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Oşanda Hazreti Abu Bakır osiyet kaldırdı. Men ölsem Peygamber canına kömmesinler. Bir adepsizlik bolup kalmasın. Peygamber men bir de emes. Ildıyra kömgüle benim başım Peygamberin jelkesine tura kelsin dedi. حتى في الوفاة يتأدبون مع رسول الله. ثم سيدنا عمر أوصى أيضا أن يوضع رأسه عند أكتاف سيدنا أبي بكر أقل منه منزلة تأدبا واحتراما معه. Keyin Hazreti Umar aytkan men ölsem meni da adepsiz bolup kalbayın. Menin başım Abu Bakır'ın jelkesinde olsun dedi. Men darajam tömen alardan deyip durup oşonda osiyet kılgan, oşoday kömülgön. Az misalı نحن هنا كما أنت واقف الآن تكون واقف أمام الحجرة النبوية. جميع من يذهب يسلم عليه يظن أن القبور هكذا في الطول. Misalladır biz barıp salamdaşıp atabız ha. Oşonda biz bunda bu jagman ekende biz salamdaşkanda Peygamber'in başı eken oşo. Yani Peygamber darbada turat ko. Anakin Abu Bakır oşonun ne beri jagındağı. Biz canına salamdaşat ekeniz. Biz oydan yürüp biz de başına salamdaşabız. Yok. Canına salamdaşat ekeniz. Bu yerde Peygamberimiz uzundan keyin Abu Bakır keyin Umar koyulganda. حينما نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبلنا بوجهه الشريف وجسمه الشريف كاملا لأن طريقة دفن المسلم يكون الوجه تجاه القبلة ويكون نائما على جنبه الأيمن. أنت حين تكون واقف هكذا أمام قبر رسول الله تكون القبلة خلفك لذلك هو يستقبلك بوجهه الشريف وجسمه كاملا. Yemin değil. Biz Peygamber'e salamdaşkanda değil. Peygamber bizi qarap жатқан болады. Анткени билесиздер, bizde musulmanlarda ölüktü kömgende betin kıla kıldık içine bulcan kötörüp koyuyor. Oşunda biz salamdaşkanda bizi qarap жатқан болады da Peygamberimiz. Biz keleriz, kıla bizde artımızda. Peygamberin yüzü kılаны qarap turadi. يقول صلى الله عليه وسلم أقربكم مني منزلة يوم القيامة أكثركم علي صلاة. هو في قبره من يصلي ويسلم عليه تعرض عليه صحيفة من الملائكة فلان ابن فلان يصلي ويسلم عليك فيرد يقول وعليك الصلاة وعليك السلام يا فلان ابن فلان. مثلا اسمك عمر اسمك يحيى تصلي تسلم على رسول الله يقول وعليك الصلاة وعليك السلام يا عمر ابن يحيى. يعني هذا الشرف أن يذكر اسمك على شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه لوحدها رحمة. Emin qarasаңар biz Peygamberimiz айтат, ең мага жақыныңар дейді, мага көп салауат айтқаныңар дейді. Егер де biz Peygamberimiz ассалату ассаламу алейке я Расулаллах десек, ошол жерде периштелерден хабар жететін, я Peygamber, я Расулаллах. Баланчан мисал Акимнин улы Ниматулла сага салам айтты десе, алейке салам, Акимнин улы Ниматулла деп, ар бир атабыздын аты эскерилет экен да. Peygamberimiz ошентип айтат экен. Карасаңар, салаваттын пайдасы. Салават айтсак, атабыздын аты кош эскерилет экен бизгечи.
Peygamber balançanın balança sana da salam olsun deyip Peygamber'in ne cevap kaytardı. يقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد مؤمن يصلي ويسلم عليه إلا يرد الله علي روحي فأرد عليه الصلاة وأرد عليه السلام باسمه. فعندما تكثر من السلام على رسول الله يكثر النبي من السلام عليك ويكون اسمك معروف عند رسول الله فلذلك يوم القيامة تكون قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mesih'ten sebebi bu yerde biz Peygamber aytar, kimdeki bana salam aytsa Allah Teala bana ruhumdu verip men alik alamın dedi da. Eğer kançalık biz köp salat aytkan bolsak deydi, bizim atımız deydi Peygamber'e tanış deydi. O şersetten kıyamatta en yakın adam bolup kalabız deydi. يقول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصلي عليه في اليوم 100 صلاة إلا قضى الله له 100 حاجة 70 منها في الآخرة 30 منها في الدنيا. Peygamber aytar, kimdeki bana gün sayın 100 yolu salavat aytsa deydi, Allah Teala'ga 100 muhtaçlığını çeçet, al 100 muhtaçlığın 70'i ahirette 30'u bul dünyada deydi. يقول صلى الله عليه وسلم أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة وليلتها. نحن الآن في ليلة الجمعة. Yani Peygamberimiz bana sizler dedi, o ne cuma tünü köyrek salavat ayttılar dedi. Misal aldı bunlar Şam'dan keyin cuma tünü başlandı. Salatı köyrek aytışımız gerek. الإكثار من الصلاة على رسول الله في يوم الجمعة وليلتها واجب أكثر من قراءة سورة الكهف. Yemin değil. Peygamberimiz aşağı cuma günü menen tünü değil. Oşal emene salavatı aytı. Cuma günü Kehf suresini okunga karaganda vacibırak değil. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا هذا أمر للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا يعني لا يجوز تقول السلام عليك يا رسول الله تقول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله هذا أمر يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Yemin kimdi Allah Teala Cenab-ı perişteler Müslümanlar Peygamber'e salavat aytar diyor. Üsalim taslim edeginin Esselamu aleyke emez. As-salatu esselamu aleyke ya Resulallah deşiz gerek. Bu buyruk iletinde geldi bizge aytış vacip diyor. يقول صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. يعني البخيل ليس الذي يمسك ماله فلوسه لا البخيل من يسمع اسم رسول الله ولا يصلي عليه. Yemin saran adam kim dese Peygamber aytar en saran adam biz saran degende akça bergen adam dese diyoruz mu? Peygamber aytar yok saran adam değil. Menin atımı uğulturup salavat aytpagan adam bu saran adam değil. يقول صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. قال العلماء كيف يصلي الله وملائكته على من يصلي على رسول الله. Peygamber aytar kim bana 10 salavat aytsa salat 10. من صلى على Bana kim bir salavat aytsa Allah Teala ağa ne 10 salavat aytar. Oşanda sahabeler soradı. Kantip Allah Teala perişteler kantip salavat aytar adamga dedi. طبعا في الدين الحسنة ب10 أمثالها. Bizde bilesiniz her bir jakşılık 10 есе koyet degan Kur'an'da. هذا الحسنة تكون مضاعفة لكن السيئة لا تضاعف سيئة بسيئة. Biroq İslam şeriatının jengilligi kun o'qisan birini kun yazlar. Bir jakşılık qilsang 10 есе sovup ko'rib yazlar. هذا إلا في مكة. في مكة السيئة ب10. Biroq deydi bu ne Mekke'de bir jamanlık qilsang 10 есе qo'shiladi Mekke'de. والحسنة ب10. Jakşılık 10 есе. وفي كل الدنيا إذا نويت في الداخل بينك وبين نفسك في قلبك نويت أن تفعل سيئة ثم تركته لله تكتب لك حسنة إلا في مكة إذا نويت في الداخل أن تفعل سيئة وتركته لله تكتب لك سيئة. Yemin et misali bizde dünya yüzünde bir jaman işte kılam deyip deyip. Uşol jaman işte kılbasan Allah için taşlasan deyip. Alcadan ne? Saat günü yazıldı. Taşlaganım için. Biroq Mekke'de jaman işte niyet kılıp jasabay koysun dagın bir günü yazılı öğretti. هذا تعظيم لمكة لأنها هي أطهر بقاع الأرض. Bu deyip ne gel? Sebep bu Mekke'nin hürmatı için de. Cerbetindeki en taza şehir bu Mekke şehri. قال العلماء كيف يصلي الله وملائكته على من يصلي على رسول الله. Peygamber'e salavat aytkan adamga kantip Allah Teala peşine salavat aytat degan so'rov. قالوا الملائكة صلاتها على العبد أن تدعي له عند الله بالمغفرة والرحمة. Yani salavat degan qanday dese perişteler Allah Teala'nın aslında dedi Allah'ım şu salavat aytgan kişinin günahını keçir deb dua qiladi ekan. وصلاة الله على العبد أن يغفر له ويرحمه. Demek Allah Teala'nın salavat aytqanı degeni o pendenin günahını keçir et degan ma'noda deydi Allah. فكيف أنت تصلي على رسول الله يصلي عليك الله. الله وملائكته يصلون عليه.
Resul sallallahu aleyhi ve sellem de koysak dedi. Perişteler biz için keşimiz olsa Allah günü özü keşir otar dedi. Bir de salat benim. قال العلماء في يوم الجمعة وليلتها طلب منا من المؤمنين الإكثار من الصلاة على رسول Şu الله. sebepten alımların aytısı boyunca bugün çeter gün keşinde Cuma'nın tünü cana günü körük salavat aytı bizge buyurulan. قالوا الصلاة على رسول الله طلبت كثيرة أقل الكثير 300. Yani Cuma'nın Cuma leylet. نعم هذا أقل الكثير 300 Hatta kalemli ulema. علماء نعم. Alımların sözü boyunca değil. Öte kovaysma değil. Bir de o şun ne? Köprüler en azı çok deginde 300 yol ayçı gerek değil salavattı. Bu alımların sözü. Kovaysma değil. Şu köprü de azı değil. Minimal bir köp. 300 salavat buluş gerek. إذا صليت Şu Cuma günü tünü. أقل من 300 أنت يكتب لك حسنات يكتب لك أجر يرد النبي عليه السلام لكن لا تدخل في أجر المكثرين من الصلاة عليه في يوم الجمعة. Yemin et. Nege? Sebebi sen 300'den azıra aytsan değil. Salavat aytkan adamların katara koşulasın. Peygamber Ali alat değil. Ha biri köp salavat aytkan adamların katarına koşula albaysın dedi. 300'e jetkir albasan. اللهم صل وسلم على Sallallahu سيدنا aleyhi ve sellem. Salavat da celal salavat. As-salatu as-salamu aleyke ya Resulallah.